Dobrodošli u magazin Hrvatsko hrvanje. Pred nama je prva epizoda ove sezone koja je posvećena Hrvatskoj Premier ligi. Odhrvano je prvo kolo, a susreti su nagovijestili jednu od najzanimljivijih sezona. Od ove godine opet su uvedene dvojne registracije, te je Premier liga obogaćena s 20-ak novih vrhunskih Hrvača. Prvi susret hrvao se u Sesvetama. Hrvači Sesveta ugostili su svoje susjede iz Sesvetskog Kraljevca. Vrhunska atmosfera te izjednačen rezultat do samog kraja držali su publiku u deliriju od prve do zadnje sekunde. Na kraju je susret završio s jednakim brojem pobjeda 5-5, a pobjeda je otišla na stranu domaćina zbog veće penalizacije. Pobjede za Sesvete su upisali Kojić, Miličević, Ivančić, Tomljenović i Ivan Huklek, dok su iz redova Sesvetskog Kraljevca bolji bili Luborić, Lončarić, Smetko, Rebić i Šačić. Kako se osjećaš nakon svog prvog nastupa u Premier ligi? Pa evo, atmosfera je potpuno drukčija nego na državnom prvenstvu ili neke drugo. Da, moj prvi nastup evo za Sesvetski Kraljevec, pobijedio sam borbu protiv Tina Turkovića, već smo se viđali, poznajemo stilove borbi, tako da nije bilo previše iznenađenja i evo zadovoljan sam za prvi put. Jesi li očekivao ovakav ishod? Pa da, mislio sam da ćemo zapravo pobijediti tu jednu borbu, da će biti 6-4. Na kraju 5-5, izgubili smo zbog penalizacije, ali da, očekivano da će biti na knap. Koje borbe u nastavku sezone te najviše vesele? Pa ja veselim se borbi sa Alizatovićem ako ćemo se naći. Uvijek se nadam pobjedi, iako je on stara iskusnjara, ali baš zato što se čini nedostižno, baš i zato i napeto. Od ove godine redoslijed kategorija više ne ide od najmanje do najveće, već je izmiješan. Kako je takav raspored utjecao na tebe? Pa to je zanimljivo, kad si zadnji meč onda je sav pritisak na tebi, kad si drugi imaš osjećaj da to sve malo prebrzo krene. Tada nikad nije idealno, ali meni ovo više pasalo nego kad sam zadnji meč, zagrijan sam, još je tu onda i strunjača 15-20 minuta za koristiti prije meča. Tada recimo mi možda više odgovaralo nego kad sam dao da sam bio zadnji meč. Kako prognoziraš nastavak sezone i koga vidiš kao izglednog prvaka? Mislim da opet tu Zagreb ovoga prvi favorit, još su se i pojačali, ali evo danas smo vidjeli da niko nije nepobjediv. Renato koji je imao 10 pobjeda od 10 mečeva prošle godine i uzeo lentu, danas je izgubio prvu borbu tušem, tako da teško bilo šta prognozirati. Trener Sesvetskog Kraljevca Dinko Kremić komentirao je susret i početak sezone koja nije najbolje krenula po njih. Pa je, težak start, poraz odmah na početku sezone, ne mogu reći da smo se tome nadali. Prvo treba čestitati Sesvetama, odlično su odhrvali mladi dečki, stvarno su dali sve od sebe i od mene jedna velika čestitka za hrvanje od Hrvačkog kluba Sesvete i od tih mladih dečki koji su nastupali. A što se moje ekipe tiče, imali smo velikih problema već na startu. Evo, jučer smo imali jednu povredu na treningu, samim tim smo morali preroštati i presložiti cijelu ekipu jer nam je kompletno cijeli sastav pao u plan. Evo, nažalost, Patrik Budor nam je slomio jučer nogu i to nas je malo izbacilo iz ritma. Imali smo potpuno drugu ekipu za ovaj meč, no međutim, to je sport. Nažalost, Njetlinger nije bio spreman Hrvat ovaj puta, tako da... Komentirao je i novi format, to jest raspored borbi. Srednje kategorije su atraktivne kategorije. Evo i vidjeli ste danas da je zadnja kategorija, iako je moj Hrvač izgubio, bila izuzetno atraktivna, znači atraktivna bacanja, puno bodova, što je prije možda nije bila praksa, teškaši to sve završavaju nekako sa puno manje bodova, sporiji su, tromiji su. Ovako bih rekao da se atmosfera zahuktava i onda na vrhuncu dođu najbolji mečevi koji su bodovno najmasovniji, znači najviše bodova se postižu u tim mečevima i za publiku je to, ja mislim, isto jedan lijepi doživljaj onda u dvorani. Pohvaljujem tu inicijativu i sam sam podržao to kad smo imali Liga odbor, tako da mislim da je to dobro i svaka promjena na bolje je dobra promjena. Do sada smo tvoje borbe navikli gledati na početku susreta. Sada si hrvao pred kraj. Jesi li zbog toga osjetio veći pritisak? Pa mislim možda malo je, što smo bliže kraju, to je neizvjesnije.
ali uvijek uđem mirne glave u borbu i pokušavam se smiriti. Kako si došao do pobjede? Pa eto, htio sam da on ide dole prvi u parter, nisam uspio. On je spustio dole, uspio sam se obraniti. Nisam htio previše srljati ništa i otvorilo mi se to bacanje. I bacio sam ga, par puta sam ga okrenuo i još bacio zahvat glave, moju specijalku i tu se završila borba. Davide, kakav je osjećaj pobijediti u Premier ligi? Osjećaj je odličan, naravno prvi nastup mi je i idemo do kraja obraniti sve, da imam najviše pobjeda i da dobimo taj, ajmo reći, tu Premier ligu da budemo prvi. S kime bi se volio boriti u sljedećim kolima? Pa volio bi se sa Glamočaninom iz Zagreba i iz Vindije u 55, ne znam kako se zove, ali da. Roko Čurić novo je pojačanje Sesvećana, a dolazi iz Slatine. Roko, kakva je atmosfera u Sesvetama? Atmosfera je bila i više nego što sam očekivao. Atmosfera je bila super, svidjelo mi se i to je to. Koje ciljeve si stavio pred sebe? Pa uglavnom mi je bilo othrvati samo što bolje. Imao sam puno iskusnijeg i starijeg protivnika, želim mu čestitati na pobjedi i moj jedini cilj je bio othrvati se što bolje i što duže izdržati u borbi. S kime bi se volio boriti u nadolazećim borbama? Se boriti sa iskusnim Tonijem Bravom iz Zagreba, zato što on hrvo Bundesligu, mislim da mogu puno naučiti iste borbe. Za kraj nam se javio i trener Danijel Janečić, kojem je ova pobjeda najbolja rođendanska čestitka. Evo, krenula nam je naša premijer Hrvatska liga. Evo, u prvom kolu pobijedili smo Sesvetski Kraljevac. Osjećaj je fantastičan, još me emocije, sad sam pod emocijama. Ja bih želio prije svega čestitati svojoj ekipi. Danas stvarno pokazali jednu srčanost, jedan timski duh gdje smo svi navijali jedni za druge, bodrili se, vjerovali su oni u mene, ja u njih i evo danas je to iznjedrilo rezultatom 25-19 za nas. Šta reći, kažem, osjećaj je fantastičan. Kraljevac je jedan od favorita za Premier ligu, za naslov. Pojačali su se stvarno sa dobrim dečkima sa strane. Mi smo doveli samo jedno mlado pojačanje i evo, unatoč tome svemu, pokazali smo stvarno da imamo dobru ekipu, naši domaći dečki svi još su mladi. Mislim da stvarno evo, za koju godinu još će to biti sve na nivou više. Je li ova pobjeda vjetar u leđa za osvajanje lige ove godine? Pa vidjet ćemo, sezona je tek počela, idemo meč po meč. Ne želim stvarati nikakav pritisak, ne mogu znati kako će biti i ostale ekipe, isto stvarno su jake, ali ako se uspijemo ovako mi ekipirati ko što smo se danas, ako će biti zdravi svi i kažem na ovakvom nivou, mislim da ćemo napraviti svima problem. Za mjesec dana vas čeka Vindija. Kakve su prognoze za taj susret? Iduće kolo, drugo kolo sa Varaždinom u 5. mjesecu. Vidjet ćemo šta, imamo sad dosta vremena da malo izanaliziramo borbe, da popravimo nedostatke i naravno da još pojačamo malo sve što treba. U drugom susretu prvog kola ekipa Vindije ugostila je ekipu Hrvatskog dragovoljca. Susret je očekivano otišao na stranu domaćina rezultatom 7-3. Bolji iz ekipe Vindije bili su Lošonc, Majcog, Žugec, Ratković, Nikolić, Miolski i Fodor, dok su pobjede za hrvatski dragovoljac ostvarili Blašković, Grgić i Celiček. Prvi je pred kameru stao trener Vindije, Andrija Barić. Mislim da smo krenuli dobro u novu sezonu, da su dečki pokazali dobro hrvanje, da smo se dobro pripremili. Naravno da tu još su se pokazale neke nam boljke i sitnice koje trebamo na treningu popraviti. Isto tako vidjelo se da su nam tu Benko i Ljubić koji su prvi put u nekoj ozbiljnoj ligi gdje se vidi da nisu oni još naučeni da trebaju i čuvat bodove i kad treba stati, tako da s njima treba tu malo poraditi da bi oni bili bolji i znali u pravom trenutku stati i kako velim, sačuvat bodove jer znamo da će biti ove sezone svaki bod bitan. Vidite li sebe kao favorita za naslov?
sigurno da smo favoriti, idemo strpljivo svaku borbu i svaki meč, ne prepuštamo ove godine ništa slučaju i ako će ekipa biti zdrava i sve ok, imamo šanse da osvojimo naslov ove godine. Ali trebamo biti oprezni, vidjeli smo i jučer, još jedanput di se Kraljevec poskliznuo na Sesvetama, tako da na ovim boljim ekipama još lakše se to dogodi, tako da treba biti strpljiv, smiren i iti polako borbu po borbu i bot po botu uzimati. Ivan Ratković konačno je došao do pobjede. Pa, vrlo dobar osjećaj, da dugo me nije čak bilo, mislim da sam prošle sezone imao samo 2 pobjede. Mogu reći da je kategorija 97 i 87 poprilično jaka, mislim da nema kluba sad ne čak slabim Hrvaćem, nego s Hrvaćem koji nije u redovitom treningu i svaka borba prema nekom predviđanju moja mislim da će biti naporna, napeta i na nož. Ali dobro, tu je, malo mi je iskreno prošle godine, to sam već pričao, bio problem koji jako kapetan, pa možda je najgorim skorom u klubu, ali dobro, to je, događa se. Nadam se da će ove godine biti bolje. Pobjedili smo 7-3, jako dobro na startu sezone. Dragovoljac se pojačao, nije danas Hrvao Salajec, pa im je to dosta promijenilo cijelu sliku ekipe. Njim bi bili još nešto jači i konkurentniji, ali dobro, na našu sreću tu je bila pobjeda, dječju se odlično borili. Moja osobna borba, pobjedio sam Brkana koji je nedugo se vratio iz Europskog prvenstva do 23 godine. Drago mi je da sam ga pobjedio, to je bio neki revanš sa državnog gdje sam izgubio od njega za finale. Mislim da sam na kraju ipak pokazao da sam spremniji, možda moj osobni dojam, tako da... Josip Blašković otkrio je da se već prije hrvao s Martinom Bešemićem. Vidjeli smo se mi prije kad sam došao, ako se ne varam, prvi put u Kraljevac, u biti Hrvat prvi put ikad Premier ligu, jedno prije 6-7 godina. Odličan dečko, čuo sam dobre priče, pozitivne o njemu, brat mu je također dobar, isto super, on je sam isto baš top. Navodno je hrvao vani i Bundesligu, ne znam toliko dečka kao recimo njegovog brata, ali i prošli put kad smo se hrvali prije, kažem, 5 godina, isto smo pružili dobar meč, tad sam pobjedio tušem. Ovaj put je bilo malo zanimljivije, tipično ono moje, malo sam srljio nažalost, ali dobro, to sve radimo iz dana u dan na tome, možda se ne vidi taj napredak, ali malim koracima idem prema tome da se danas sutra to stvarno i vidi, da radimo puno na tome. Meč je bio dosta poprilično intenzivan, napet, žao mi je da je završio kako je završio, da nismo možda pružili još napetiju borbu ili nešto, ali dečko je stvarno super, respektiram ga jako. Tako da evo, s te strane stvarno nadam se da ćemo se možda i u budućim meču, kad ćemo biti domaći naći njega, pošto brat vjerojatno neće moći, ili neko od njih, ali stvarno nemam s nikim problem, to sam rekao i prošle godine, sve dečke respektiram, jer samim time što sam se ovdje pojavili je već veliki uspjeh i veliki respekt definitivno, tako da evo, većina nije tu, a imamo puno klubova u Hrvatskoj, pa evo, mali broj klubova je unutar Premier lige, tako da stvarno mislim da i to govori nešto o tome. Dominik Grgić otkrio je taktiku kojom je pobjedio svog protivnika. Pa taktika je bila ne zavlačiti ruke jer smo znali da će ići u ta bacanja. Dosta je čvrst, eksplozivan, jak, ima odlična ta bacanja u vinućem. Taktika je bila više izbacivanje, da ne zavlačimo ruke da ne bi poletio. Nekako sam u prvu rundu ušao lakše, da ga opipam, da vidim kakav je. Okrenuo mi jednom parteru, nažalost, ali dobro, 3:0 je bilo. Ja sam skužio da moram nagarit, a u jednu ruku to mi je specijalka za vlačenje ruku. Jednostavno, išao sam na sve ili ništa, morao sam zavlačiti te ruke. Na kraju je dobro ispalo po mene, nije imao odličan hvat, nije mogao ući kak spada. 2 puta sam ga zasio, to mi je donijelo pobjedu i to je to. Mislim, nismo imali neku posebnu taktiku što tiče borbe, samo je bilo ne zavlačiti ruke, ali na kraju to mi je donijelo pobjedu. Kakva je atmosfera u svlačionici dragovoljca? Moram reći da je odlična atmosfera. Imamo sad napokon punu ekipu, novog člana Tomislava Brkana i puno je zabavnije. Mlada ekipa smo, zezamo se, dajemo sve od sebe, treniramo i atmosfera je za sad ne može biti bolja.
Kako komentiraš pobjedu Sesveta nad Sesvetskim Kraljevcem? Pa, to nam je, ajmo reći, u jednu ruku poremetilo planove, jer smo očekivali da ćemo i ove sezone biti mi Sesvete na začelju, da će to biti gusti mečevi za opstanak, ali pobjedili su na, ajmo reći, neko iznenađenje, ali imaju odličnu ekipu, posložili su se. Biće napeti mečevi, mi ćemo se truditi da ih pobjedimo, kao i ostale ekipe, ali opet će to biti grda borba za opstanak. Trener hrvatskog dragovoljca zadovoljan je rezultatom. Zadovoljan sam, ne mogu reći da nisam. U tim mečevima gdje smo mogli konkurirati smo i konkurirali. Maksimalno nešto što smo mogli izmisliti, danas smo bili nekakve 4, potencijalno 5 pobjeda da se sve posloži, ali rezultat je takav na kraju 7-3. Vindija je bolja, čestitam im apsolutno na pobjedi, pokazali su da su ove godine se ojačali sa tim pojačanjima koje imaju, to je jedna ozbiljna konkurentna ekipa. Mečevi kao mečevi, napet meč Brkan Ratković, to smo znali da će biti borba Lila, nadali smo se da će Brkan to moći pobijediti, da će meč oći na njegovu stranu, ali nije, ali to ne znači da na jesen neće, kada nam se tu i još vrati Salajec u pogon, pa će biti to još jedan puno bolji i intenzivniji meč. U posljednjem susretu prvog kola aktualni prvaci iz Hrvačkog kluba Zagreb došli su u goste Petrincima. Prepuna dvorana prve osnovne škole u Petrinji te 20 Hrvača spremni da daju zadnji atom snage za pobjedu bili su garancija vrhunskog meča, a upravo tome su gledatelji u dvorani i svjedočili. Pobjedu su odnijeli aktualni prvaci rezultatom 6-4. Pobjede za Zagreb upisali su Bajrić, Koščević, Kristijan Lukač, Brala, Lizatović i Mihajlo Lukač. Iz redova Petrinje bolji su bili Vidović, Kodrić, Rajković i Malobabić. Trener Petrinje Vinko Kadečka prvi je stao pred kameru. Evo što reći, mi iz godine u godinu loš početak taj imamo. Valjda trebamo krenuti s porazom pa da krenemo malo ozbiljnije. Šta reći, mislim, objektivno nismo mi u punom sastavu i jednostavno ne možemo konkurirati ovako pojačanom Zagrebu koji se pojačao u više kategorija. Mi imamo i smjenu generacije gdje nam je i Oso Matković oprostio se od hrvanja i ne hrva u 130, tako da tu smo isto malo kraći. Dolje kategorija 55, isto tako nemamo više Vrbanca. Tako da evo, mislim početak je, ja nisam previše ljut, malo sam jedino razočaran iz razloga što vidio sam kako smo mogli ostvariti pobjedu. No međutim, možda neki Hrvači nisu odradili ono što sam ja očekivao od njih, odnosno nisu odradili ono što ja smatram da bi mogli odraditi. Tako da evo, to je tako, 6-4. Ko točno nije odradio što je trebao? Pa ne bi o imenima, iskreno znaju oni koji su. Mislim, dali su oni svi svoj maksimum, no međutim, bilo je tu nekih tehničkih pogrešaka koje su, nažalost, otišle na stranu naših gosti. Šta reći, ove godine zanimljivo prvenstvo, dvojne registracije, puno Hrvača je uključeno u ovu ligu koji nisu hrvali prošle godine, tako da će biti dosta zanimljivo. Mislim da nikome u biti neće biti lako ostvariti ili u stvari osvojiti ovo prvenstvo, Premier Ligu. Karlo Kodrić ušao je u borbu dosta otvoreno te izgubio nekoliko bodova. A da, krenuo sam s tim nekakvim zavlačenjima ruke gdje nije išlo dobro, a to smo konkretno radili na pripremama u reprezentaciji sa novim trenerom koji nam je došao, Artur Đigasov, pa sam nešto pokušavao, eto 2 put je povukao taj, šlajder povukao, jednom je izvukao bodove, drugi put bolje za mene. Tako da, ali dobro, kad sam napravio tu neku bodovnu razliku, znali smo da će se ostatak meča odviti ovakav će se odviti, da nemamo tu šanse za pobjedu. Pa sam išao što manje se potrošiti. Na kraju sam samo ga izbacio iz ravnoteže, trošio vrijeme, malo možda dosadna, druga runda neatraktivna, ali moram uvijek razmišljati na neke više stvari, da moram biti svježiji za treninge, dalje što dolaze i tako da eto. Kako komentiraš ostale borbe? Pa, ne mogu reći da je išta se desilo kako ja nisam prognozirao u svojoj glavi, ali eto na kraju sad kad pogledam borba u 55 je možda mogla otići na neku drugu stranu, 63 da, Hlatki eto 3-0 ispustio
Ispustio je prednost, vidno kondicijski pad, manjak treninga, eto, a opomena za njega od mene da mora trenirati, evo javno da ga operem, da mora malo više se posvetiti treningu. Pa eto, ostalo, nema šta, sve, kažem, svi se mi tu znamo, sve su to isti Hrvaći već par godina unazad, tako da se lako prognozira. Cijeli meč unaprijed možda bude jedno iznenađenje, ali to je to uglavnom. Rana prognoza ekipnog prvaka. Petrinja prva, pa ostali nek se poredaju od 2. do 6. kako god hoće. Poslušajmo kako je Kristijan Lukač komentirao susret. Pa evo, prije svega čestitam Hrvaćima Petrinji na odličnim pruženim mečevima. Mislim da je meč zaista bio interesantan, napet. Svakako smo očekivali da će biti 6-4, eto možda 5-5, evo, ali na kraju 6-4 je ispalo. Mi imamo pojačanja, oni imaju i to 2 dosta dobra pojačanja, tako da, eto, sve u svemu moj meč sa Martinom Puklavcem, Hrvatskoj se već godinama nalazim i to većinom u ligi. Ja sam zadovoljan kako je to prošlo, kako se zove, evo, bili smo došli utorak sa priprema, da se neki, ajmo reći, blagi umor osjeti se. Tako da evo, imamo sada za 3 tjedna prvenstvo Europe, seniorsko, i evo, iz tog razloga nadam se da ću to još izbrusiti do kraja kak spada. I evo, mislim da ovaj Liga meč čak bio jedna, ajmo reći, onako dobra priprema, čisto nekakva na tjestesnom smislu. A što se tiče ostalih dečki, mislim da su svi nekako odradili kako je trener zadao po zadacima. Evo, pohvalio bih svog brata, bit ću malo više subjektivniji pa ću svog brata pohvaliti za dobar meč s Modrićem. Jako dobar moment ulaska u šlajder, čak i ovaj drugi put. Baš sam mu rekao da mislim da se jedino možda Kodrić u takvim situacijama može jako dobro snaći. Tako da, eto, ali mislim da mu takav meč Antoniju da je trebao. I eto, da može samo biti zahvalan na ovakvim mečima. Toni Brala novo je pojačanje Zagreba te je upisao i prvu pobjedu nakon stanke od skoro 3 godine. Pa dobro, očekivano, sam sebe sam iznenadio. Da kažem, ajmo reći da sam išao na neko iskustvo. Čekao sam drugu rundu, jer da sam krenuo ja nešto raditi prvu rundu, vjerojatno ne bi to bilo dobro, ali eto, ispalo je, da kažem, dobro za kraj je ispalo dobro. Tak, iskusan dečko, ne znam ga iskreno, no dobro se odhrvao, možda to iskustvo na kraju presudilo, ali dobro. Čujem da si paralelno ušao i u trenerske vode. Trenerske vode, da, to je sad, treniram u 15, u 17 sa svojim mentorom Jakubekom. Pa dobro je, da kažem, prihvatili su me super, atmosfera je odlična, nemam za ništa za dodat, dečki slože, kako ja kažem, i Jakub je kaže kao kod mene je bitno samo jedno, a to su 2 stvari, red, rad i disciplina. Nakon odhrvanog prvog kola stanje na ljestvici je sljedeće. Vindija je na prvom mjestu, Zagreb na drugom, Sesvete na trećem, na 4. mjestu je Sesvetski Kraljevec, na 5. Petrinja, a na 6. Hrvatski Dragovoljac. Za kraj nam ostaje vidjeti koji nas susreti očekuju u drugom kolu Premier lige koja će se održati za nešto više od mjesec dana. U srijedu 30.4. hrvat će Hrvatski Dragovoljac i Petrinja, u nedjelju 4.5. Sesveta i Vindija, a u ponedjeljak 5.5. Sesvetski Kraljevec i Zagreb. Dragi gledatelji, to je bilo sve za ovu epizodu Hrvatskog hrvanja. Gledamo se opet uskoro.